mana 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 bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngagaze imitima yanyu. Ndabashimiye ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Umwami Yesu abahezagire cyane. N'abatarakora subscribe mu bikore muzo muhora muronka ibiganiro byoroshe. Ndashima cyane ngene mu by'ukuri uyu n'umugenzo mwiza cyane kuvyukira ku ijambo ry'Imana. Ndashima abantu banyandikira bambwira kuntu bibafasha kuvyuka mu gatondo basoma badeklara ijambo ry'Imana ku buzima bwabo. N'ivy'igiciro gikomeye. Uza wimenyereza mbere yuko uvuga ibindi, mbere yuko ukora ibindi, rimikirire cy'ijambo ku buzima bwawe. Gerageza wiyature ku ijambo ry'Imana. Gerageza uprofetize. Amasari imbere yawe yabwira ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana yacu inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo rishitse. Ijambo ry'uyu munsi ibyapfuye biraba bizima. Dufite Imana izizura ibyapfuye kandi izahita bitariho kibiriho. Hari inkuru nziza yanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 11 dusome umurongo wa 22. Haravuga ngo kandi n'ubu ndazi kwizosaba Imana byose Imana yo biguha. Kandi n'ubu uyu munsi ndabizi kuko irabishoboye. Yaravuze ijambo ryiza mu gitabo cya Matayo ngo kubw'abantu ntibikunda, kubw'abantu ntibishoboka, ariko ku Mana byose birashoboka. Hari ibidashobokera abana b'abantu. Ashaka kumbwira mukozi w'Imana maze imyaka myinshi kwa muganga, maze imyaka myinshi narategereje urubyaro, maze imyaka myinshi narategereje umugabo, maze imyaka myinshi imbere yo gute. Umva, Yesu arashoboye gukora igitangazo uyu munsi. Nta kintu na kimwe kinanira. Yesu aravuze ngo hano muri bino jambo kandi n'ubu ndazi kw'ibyo wosaba Imana byose Imana yobiguha kandi agusengera ngo Imana ibiguhe. Byasengesho byawe, byayitaje byawe, wa mutwaro wawe ndakwifurije mbere yuko umwaka urangira Yesu agukorera igitangaza. Yesu agukorere igitangaza. Murongo wa 24. Marita aramwishura ati ndazi ko azozuka mwizuka byo ku munsi w'iherezo. Aha hari ikibazo. Inshuti ya Yesu yari yapfuye witwa Lazaro. Abashiki be bamutumako Yesu arateba kuza. Baramuhamba. Aje asanga amazi iminsi 4 baramubwira ngo Yesu uravuga gute. Marita aramwishura ati ndazi ko azozuka ku munsi w'iherezo. Yesu aramubwira ati niwizeye ni jewe kuzuka n'ubugingo. Unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho. Iri jambo ryari rikomeye kubibwira Marita. Unyizera naho yari yarapfuye yo amuzima. Ndashaka dusimbire ku murongo wa 39. Yesu aravuga ati ni Mukureh iryo buye. Amen. Haleluya. Reka ndagusengere. Iryo buye ryari zibi byawe. Mwami Yesu aritembagaze. Bene data, hari igihe ikibuye uzubuntu ukagerageza uburyo bwose bikanga. Ariko dufite marayika umwami Imana mu gitabo cya Matayo igice cya 28. Haleluya. Umunsi Yesu yazuse ngo marayika araje ngo atembagaze icyo kibuye, aje gitembagaza akicarako. Umwami Yesu arazuka. Icyareka izibi ubuzima bwawe gitembagare bizuke bibe bizima. Haleluya. Amen. Haleluya. Yesu ahamagara barya abantu bari bamushizeho cya kibuye, arababwira ngo nimuze mukure kibuye batembagaza icyo kibuye. Reka ngusengere nawe icyo kibuye kiri imbere yawe, icyo kibuye kikubuje kwagukirwa no kugera kure, icyo kibuye cyakuzingarije kirakuzibiza umugisha wawe. Mwami Yesu agitembagaze. Haleluya. Haleluya. Yesu aravuga ati ni Mukureh iryo buye. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati mugenzi erega ubu aramaze kunuka kwa amazi iminsi 4. Agerageza kumubwira Yesu Marita ko biranuka. Ari igihe ushobora kumbwira ngo mukozi w'Imana ndakwije imyaka ingana gutya, arizo bambwiye, harizo baganga bambwiye. Umva, hari imvugo y'abaganga, hari imvugo ya Kristo, hari imvugo y'ibihe, hari imvugo ya Yesu. Haleluya. Hari ibihe bishobora kuvuga, hakaba n'ikijambo rishobora kuvuga. Ijambo. Haleluya. Dufite Yesu azahindura imyanya n'ibihe. Marita abwira Yesu, aramubwira ngo mushiki wapfuye, aramubwira ati mugenzi erega ubu aramaze kunuka kwa amazi iminsi 4. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Mukundwa, izere urabona ubwiza bw'Imana. Izere
urabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Mukundwa, ndagusengera ngo Imana ikuremere umutima wizera. Ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Sinakubwiye ngo ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Uri mu maki. Umva hano umurongo ukurikira. Nuko bakora ko cyabuye. Buno Yesu arangamiriza ati, data ndagushima kunyumva. Data ndagushima kunyumva. Jewe nari nsanzwe nzi kunyumviriza ubudasiba, ariko bivugishijwe n'ishengero rihagaze ngaha kugira ngo bizere ko ari wowe wantumye. Amen. Bivugishijwe n'ishengero rinkikuje hano ko ari wewe wantumye. Amen. Amaze kuvuga ivyo asemerera n'ijwi rirenga ati, Lazaro ngwino sohoka. Haleluya. Lazaro ngwino sohoka. Uwari wapfuye arasohoka, azingiriwe ko impuzu ku maguru no ku maboko n'igitambara gipfutse mu maso hiwe. Yesu arababwira ati, ni mumuhamburure mumureke agende. Amen. Yesu arababwira ngo nimukureho ibyo bintu byose, mumurekure agende. Haleluya. Umva, dufite Yesu azura ibyapfuye. Lazaro yari amaze iminsi 4 yari ko aranuka, ariko Yesu aramubwira ngo Lazaro we. Haleluya. Haleluya. Dufite Imana itabara abayo iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana izitabara abayo iyo dusenze iratwumva. Yabwiye dufite Imana izitabara abayo. Kandangirize mu gitabo cy'Abaroma igice cya 4 umurongo wa 18. Butumwa igitabo cy'Abaroma igice cya 4 umurongo wa 18. Haravuga ngo haleluya. Abrahamu yizera murongo wa 17. Mu nyongasiyo yizeye nkuko handitswe mu ngwiza sekuruza w'amahanga menshi, niyo Mana izura izapfuye izayita ibitariho kibiriho, izizura ibyapfuye. Yazuye Lazaro. Tiyonanirwa kuzura ibyo byawe, tiyonanirwa kuzura uwo mubiri wawe, tiyonanirwa kuzura ibyo byawe ubona ntanzira zihari. Haleluya. Abaganga barashobora kuvuga ibyabo, ariko dufite Yesu azayita ibitariho nk'ibiriho. Haleluya. Marita yagerageje kubwira Yesu ngo maze iminsi 4, aramubwira ngo yayi, nakubwiye ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Ndakwifurije kwizera nawe ubona ubwiza bw'Imana. Ndakwifurije kwizera, niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Umva umurongo wa 18. Abrahamu yizigiye ibito kwisigiwe ngo abesekuruza w'amahanga menshi, kuko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzongana, kandi ntiyagabanuka no kwizera. Haleluya. Ndakwifurije kutagabanuka we, umutima wawe ukomeze wizera Umwami. Tugerageze kugabanuka oya, shishikara kwizera. Yitegereje umubiri wiwe umaze kuba kaheze, kuko yari amaze imyaka 100 y'amavuka na Sara yari yaraciye, ariko yiyumviriye yuko Imana yamusezeraniye, ntiyakekereje no kutizera, ariko aremeshwa cyane no kwizera, ayishimana icubahiro, amenya neza adakekeranye yuko ico yasezeranye ishobora no kubikora. Imana yacu irabishoboye. Umva, ndakuzana inkuru ziza. Yesu arabishoboye. Lazaro yarazutse, ibyawe birashoboka kuzuka uyu munsi wa none. Mbere yuko uno munsi urangira, mbere yuko kuno kwezi kurangira, ntakinanira Imana. Umunsi umwe Imana ngo Abisirayeli babwiye Mose ngo barakende kurya inyama. Mose aravuga ngo Mana, inyama ndazikura he? Imana iramubwira ngo ukuboko kwanjye si kugufi, ngo kunanirwa gukiza izo nyama ejo nzozibaha. Zaburi ya 30:5 aravuga ngo kureba ko ari umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Yesu akuremera igitangaza. Ibisa n'ibipfuye, ibisa n'ibizuye, wowe wizere gusa. Nakubwiye ngo izere urabona ubwiza bw'Imana. Niko Yesu abwira Marita, izere Marita, izere urabona ubwiza bw'Imana. Reka kwifurije umutima wizera nawe urabona ubwiza bw'Imana. Abrahamu ngo yizeye ibito kwizigiwe. Haleluya. Kwabona sekuruza w'amahanga menshi, yarabyaye Isaka, yarabyaye Sara. Aravuga ngo Imana irantwengeshe, nabazovyumva bazotwenga kaje. Reka ngusengere. Ndagukunda Yesu. Haleluya. Ndasengeye umuvandimwe muri kurankurikirana. Hari ibyiwe bisa n'ibipfuye byo mu kazi, byo mu muryango, by'abana. Ndasenze ngo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Wewe wazuye Lazaro. Wewe wazuye Lazaro. Haleluya. Zura ibyiwe, zura umubiri wiwe, zura akazi kiwe, zura ibyiwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nitwizera turabona ubwiza bw'Imana. Urakoze cyane Mwami. Ndagushimiye ko uyu munsi umukoreye igitangaza. Icyubahiro kibe cyawe mu izina rya Yesu mwakunzi wacu. Amen. Yesu abahezagire. Mana.